Kita coba buka lagi keranjang warna biru nih teman-teman nih. Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3. Wadidaw. Wow. Lihat teman-teman, ternyata di sini ada mobil Tayo. Halo TNT Kreatif. Wih. Kita bertemu lagi teman-teman. Kita ingin mencari mainan lagi teman-teman nih. Wah. Ya teman-teman, kita langsung menemukan ada 2 ondel-ondel pocong di sini ya teman-teman ya. Wadidaw. Ada ondel-ondel pocong warna kuning nih teman-teman nih. Wih, bersama ondel-ondel pocong warna putih ya teman-teman ya. Wow, dia lagi nongkrong di pohon lidah buaya teman-teman. Oke teman-teman, biarkan ondel-ondel pocongnya di situ dulu ya teman-teman ya. Oke, kita coba mencari lagi ya teman-teman yuk. Yuk kita coba cari lagi. Kemana teman-teman ya? Wah, wadidaw. Lihat teman-teman. Wadidaw, kita menemukan 2 keranjang lagi teman-teman nih. Lihat ya. Ada ondel-ondel Betawi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada ondel-ondel Betawi Pak Kumis ya teman-teman ya. Mantul sekali teman-teman. Ini ada ondel-ondel Betawi Pak Kumis ya teman-teman ya. Kita biarkan dia tidur di situ dulu teman-teman ya. Wow, tanamannya bagus sekali nih, hijau-hijau teman-teman. Wow, kita buka dulu keranjang ini teman-teman nih. Ini ada warna hijau sama warna biru. Wah, kita buka yang ini dulu teman-teman ya. 1, 2, 3. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini ada giant ya teman-teman ya. Itu ada giant ya teman-teman ya. Wow, ada Doraemon juga nih teman-teman nih. Wow, mantul. Ada Doraemon sama giant ya teman-teman ya. Oke, kita coba buka lagi keranjang warna biru nih teman-teman nih. Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3. Wadidaw. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini ada mobil Tayo. Hei Tayo, dia bis kecil ramah, melaju, melambat. Wow, ini ada mobil Tayo Gani teman-teman. Wih, ini ada si Tayo. Wadidaw, keren. Widih. Ini ada ini si Rogi teman-teman. Wadidaw, kita menemukan ada 3 mobilan Tayo. Ada Gani, Rogi sama Tayo ya teman-teman ya. Oke, kita coba mencari lagi teman-teman ya. Kita coba mencari lagi teman-teman nih. Kemana teman-teman? Wow, lihat. Widih. Di sini ada. Ada Upin dan Ipin ya teman-teman ya. Wow. Ada si Ipin nih teman-teman nih. Wadidaw. Lihat, si Ipin sekarang hidungnya sudah tidak ada ya teman-teman ya. Wadidaw. Keren. Ada si Upin sama si Ipin. Keren. Oke teman-teman, kita coba mencari lagi teman-teman yuk. Biarkan si Ipinnya di situ dulu sama si Upin. Wow. Lihat. Widih. Kita menemukan ada 2 topeng ondel-ondel ya teman-teman ya. Wow. Lihat nih teman-teman nih, kita menemukan 2 ondel-ondel topeng di atas pohon apa nih teman-teman ya. Widih. Ada di atas pohon pepaya teman-teman ya. Kita turunkan saja dulu topeng ondel-ondel Pak Kumis sama Mama Cantik teman-teman. Wow. Taruh di sini dulu teman-teman ya. Oke, biarkan dulu topeng ondel-ondelnya di situ. Kita coba cari lagi teman-teman ya. Wow. Kita coba cari kemana nih teman-teman nih. Lihat. Wah, ini ada kerang teman-teman. Wih, ada kerang hijau teman-teman. Wow. Kita menemukan ada kerang hijau di sini ya teman-teman ya. Oke, kerang hijaunya biarkan taruh di situ dulu ya. Kita coba cari lagi. Kemana nih? Wow, lihat. Widih. Lihat teman-teman tuh, ada 2 ondel-ondel pocong lagi teman-teman nih. Wow. Ondel-ondel pocong apa nih? Wow, tuh lihat teman-teman, ada 2 ondel-ondel pocong lagi di sini teman-teman nih. Ada ondel-ondel pocong warna biru sama warna merah teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman nih. Ini ada ondel-ondel pocong warna merah, mukanya putih teman-teman ya. Wow, keren. Wow, coba kita ambil dulu teman-teman ya. Kita
taruh di sini dulu teman-teman ya. Wow, kita keluarkan dulu ondel-ondel pocongnya ya teman-teman ya. Wow, keren. Ayo teman-teman, let's go. Kita coba mencari lagi teman-teman yuk. Mencari lagi, mencari teman-teman. Kemana ya teman-teman ya? Kemana teman-teman? Kita mencari mainan lagi teman-teman yuk. Lihat. Itu ada kaki siapa teman-teman? Tuh lihat tuh, ada kaki siapa teman-teman? Wow, lihat teman-teman ya. Wow, ternyata di sini ada widih, ada Teletubbies ya teman-teman ya. Ada Teletubbies, Tinky Winky sama Lala teman-teman. Wadidaw. Lihat ya, kita coba lihat dulu Tinky Winky-nya. Widih, Tinky Winky ya, warnanya ungu ya teman-teman ya. Ini ada lagi teman-teman nih, ada si Lala. Wow, ternyata di sini juga sama BTS 21 sama Doraemon ya teman-teman ya. Wadidaw. Ada Doraemon sama BTS 21 teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi teman-teman. Wow, keren. Ada Teletubbies, Tinky Winky, Lala, BTS 21 sama Doraemon ya teman-teman ya. Oke, kita coba mencari kembali teman-teman yuk. Kita coba cari lagi kemana teman-teman ya. Lihat. Wow, lihat teman-teman. Widih. Lihat ya, di sini ada Squid Game, ada Marsha sama dua keranjang warna pink sama warna hijau teman-teman. Wow. Kira-kiranya apa ya teman-teman ya? Ini warna pink, itu warna hijau. Wow, ada Marsha pakai kerudungan teman-teman ya. Ini ada Squid Game. Ini ada juga tentara Squid Game. Wah, kita buka ini dulu teman-teman ya. Kita coba buka ini dulu ya. 3, 2, 1. Wow, lihat teman-teman. Wow, ternyata di sini ada Boboiboy. Widih. Lihat, ada Boboiboy. Apa nih, Boboiboy Supra teman-teman ya? Wow. Ada Boboiboy Supra. Wih, ini ada Boboiboy lagi teman-teman. Ini seperti Boboiboy. Ini Boboiboy solar ya teman-teman ya. Wow, keren sekali tuh teman-teman nih. Wih, ini ada Boboiboy yang paling ganteng ya teman-teman ya. Ini Boboiboy Galaxy teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, Boboiboy Galaxy, Boboiboy Supra sama ada Boboiboy Supra, Boboiboy Topan sama Boboiboy Galaxy teman-teman. Wah, kita harus buka ini dulu nih teman-teman. Wow, kita buka dulu yang hijau teman-teman. 1, 2, 3. Wow. Wah, ternyata di sini juga ada Boboiboy teman-teman. Di sini ada Boboiboy Place. Wow, di sini juga ada satu lagi teman-teman ya. Ini Boboiboy Game Pak. Wah, tangannya besar sekali teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya, kita sudah dapat banyak hari ini. Buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like dan komen teman-teman. Dadah.